Halo, nunggu apa Mas? Mas Andan nunggu apa? Nunggu bis. Bisa di Mas? Bisa di bisa? Ana telolete? Ning di telolete ning bis. Oke, ana bis Mas. Ana bis bisa di bisa? Itu. Oh, masih berhenti. Biasanya masih berhenti. Di Mas. Urung ketok. Ya iki ketok Mas. Bisa di bisa. Bis Mas, ana bis ya? Mas, bis Mas. Dan dulu apa lagi Mas? Lili dulu apa Lili? Lili nonton apa Lili? Nonton apa Lili? Nonton bis. Dua. Oh iya teman-teman, ada sedikit info di tempat saya hunting ini. Di seberang SMP 1 ada warung pecel paling recommended ya teman-teman. Kalau kalian mau hunting bus, kalau lagi lapar bisa mampir di sini, harganya murah, bikin kenyang, recommended teman-teman. Jangan lupa mampir ya. Thank you. Bisa api Mas, bisa api ya, ayo bisa api ya, kocek, bisa api ya, bisa api ya.
dadah Lili.